Poštovani gledatelji, po drugi put u ovoj sednici, po treći put u posljednjih 8 dana i po četvrti put u martu mjesecu želimo vam dobro večer i dobrodošlicu u vaš TV Bingo show. Da, dobro večer i dobrodošli u vaš jedan TV Bingo show. Evo, prije nepunih 48 sati smo se družili u prvom vanrednom kolu TV Binga. Bilo je zaista sjajno, što se pokazalo za sve vas ljubitelje igara na sreću i TV Binga. A da nastavimo sljedeći, šta pa da, tako nam kažu iz režije, ali pa ćemo morati. Nastavit ćemo o vanrednom kolu, pa ćemo reći dobici, igre, odlična zabava, fenomenalan gost, naš Željko Samarić, kao da je zapravo bio četvrti voditelj našeg prvog otvornog vanrednog kola. Da, dobro ste čuli. Dakle, dobar je i precizan. Jasmina iskoristila termin otvorno vanredno kolo, što znači da vas u ovoj godini čeka još mnogo vanrednih kola. Kao što znate, Lutrija Bosne i Hercegovine ih organizuje godišnje najmanje 5. Tako Lutrija Bosne i Hercegovine zapravo na pravi način slijedi čudi prirode. Kako to? Kao što u meteorologiji kažemo da je mart mjesec promjenljivog vremena, tako u bingo terminologiji kažemo da je zapravo mart mjesec raznovrsnosti. Pa ćemo tako u ovom martu mjesecu imati redovna, imali smo jedno vanredno, ali i jedno specijal kolo. Da, to je što se tiče marta, ali mi preporučujemo svakako da nastavite posmatrati ovu cijelu situaciju, sve pripreme koje vam priređuje Lutrija Bosne i Hercegovine zajedno sa federalnom televizijom u emisiji TV Bingo Show, jer očekuje vas svakako do kraja godine još puno redovnih. Naravno, tu su i specijalna kola na kraju svakog mjeseca, ali i vanrednih izdanja u kojima će biti mnogo dobitaka. Upravo tako, već nas naučili, Lutrija Bosne i Hercegovine nas je naučila da nijedna TV Bingo godina u posljednjih 16 godina nije monotona. Tako da mi zapravo s nestrpljenjem i radošću očekujemo ono šta će sve biti do kraja ove 2018. godine, a sa radošću najavljujemo i našu tročlanu komisiju. Bez njih nikada ne možemo početi našu emisiju, jer se nekako ne osjećamo sigurni bez njih. A s istom takvom radošću pozdravljamo i naše Balkanerose i želimo da nam na najbolji mogući način uljepšaju ovu emisiju. Mi smo već uzbuđeni nakon vanrednog kola, a mislim da će nam to reći naši Balkanerosi i Martina. Oni su već spremni, da. Spremni. Izvolite. Tonight we'll put all other things aside. Give in this time and show me some affection. We're going for those pleasures in the night. I want to love you, feel you, wrap myself around you. I want to squeeze you, please you. I just can't get enough. And if you move real slow, I'll let it go. I'm so excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control and I think I like it. I'm so excited, and I just can't hide it. And I know, I want you, I want you. We shouldn't even think about tomorrow. Sweet memories will last a long, long time. We'll have a good time, baby, don't you worry. And if we're still playing around, boy, that's just fine. Let's get excited, and we just can't hide it. I'm about to lose control, and I think I like it. I'm so excited, and I just can't hide it. And I know, I want you, I want you. I'm so excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control, and I think I like it. I'm so excited, and I just can't hide it. And I know, I want you, I want you. I'm so excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control, and I think I like it. I'm so excited, I just can't hide it.
Na Svjetski dan spavanja, poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. Kao što vidite, ja sam se već pripremila za večerašnje spavanje, a kako biste postigli uspjeh u životu, morate sebi omogućiti najkvalitetniji san. U tome će vam pomoći Dormeo, koji će večeras darovati naše goste u studiju. Večeras sa nama članovi i članice Udruženja za podršku osoba sa intelektualnim teškoćama Oaza. Želimo im srdačnu dobrodošlicu. Gospodin Armin Smajović, direktor, reći će nam nešto više o ovom važnom i vrijednom udruženju. Hvala vam na pozivu i drago mi da smo učesnici TV Bingo Showa. Naše udruženje je osnovano 1960. godine i mi djelujemo na području kantona Sarajevo. I prije svega imamo za cilj okupaciju osoba s intelektualnim teškoćama iz raznih vidova, to je radna okupacija, zapošljavanje i naravno sportske igre Oaze, koje što možete vidjeti na našim majicama, ovo šarenilo divnog ovog studija, najavljujemo u oktobru po 8. put sportske igre Oaze. Hvala što ste našim gledaocima dali uvid u jedan dio vašeg rada. Mi ćemo naš razgovor nastaviti nešto kasnije, a sada se vraćamo našim voditeljima i prvoj igri 15 od 90. Da, i naša Katarina se divno izgleda već pripremila za spavanje. Da, evo i mi pozdravljamo naše večerašnje goste i mogu ti reći da im pomalo zavidim, zato što će večeras svaki 5 izvučeni broj značiti ne samo dobitak Lutrije Bosne i Hercegovine, koja je pripremila za njih, dakle, nego i dar od Dormea. Upravo tako, zbog čega? Zbog svjetskog dana spavanja, tako da će oni večeras ugodno zaspati, kao i ja, nadam se, kad stavimo ovu trakicu. Nadam se da do kraja emisije nećeš držati tu trakicu, Dino. Da neću zaspati, misliš, jel? Da, Dormeo slavi san kao temelj kvalitetnog i uspješnog života sa sloganom "Iza svakog uspjeha krije se kvalitetan san". I zaista se radimo što će naši večerašnji gosti, kao što je Dino malo čas rekao, spavati na Dormeo jascima. Dragi naši gledatelji, cijenjeni igrači, pripremite vaše listiće, slijedi naša prva večerašnja igra, igra 15 od 90, ali Dino je skinuo maskicu, tako da ćemo moći pročitati stanje uplate. Izvoli, Dino. Evo, izvoli ti, stavi malo maskicu. 78.482 listića ste kupili za ovo kolo TV Binga 11. redovno kolo. Uplata je 137.326 konvertibilnih maraka. U fondu dobitaka je 77.863 marke i 84 feninga i jackpot 1.090.481 konvertibilna marka, 44 feninga. Da, i evo sada ćemo mi pokrenuti naš veliki bubanj, svim našim igračima poželjeti sreću, svim našim gledateljima apsolutnu zabavu u toku izvlačenja. Da, još jednom napominjemo, večeras Dormeo sa nama, zajedno sa Lutrijom Bosne i Hercegovine. Svaki 5. izvučeni broj, dar Lutrije Bosne i Hercegovine i naravno dar od Dormea. Sretno i čuvamo vam palčeve. Sretno, dragi igrači, od mene počinjemo igru 15 od 90. 90 kuglica se spustilo u naš veliki bingo bubanj, što označava početak. I evo, simbolično nekako igra je 15 od 90, a počinjemo upravo sa brojem 90. Sa najvećim brojem iz našeg velikog bubnja. Dakle, to su brojevi koji su vam na kraju svih onih kolona u kombinacijama svojim koje imate. Pa onda nastavljamo sa brojem 74. Dva broja izvučena u našoj prvoj večerašnjoj igri, igri 15 od 90. Igramo se u 11. redovnom kolu vašeg omiljenog TV Bingo Showa. ...38. Treća kuglica koju smo izvukli. Četvrti broj je 76 i evo sa 5. brojem ćemo nagraditi prvog našeg gosta ili gošće u studiju. S nama su večeras članovi Udruženja za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama Oaza iz Sarajeva. I nagrađujemo onoga ko nosi broj 41. Da. Darovi Lutrije Bosne i Hercegovine, darovi Dormea. Velika potraga za ovim maskicama za spavanje. Više one starije kolege traže, vjerovatno imaju problema sa snom. Ti mi nisi znači tražio. i ja spadam među te, jel?
19 kombinacija sa 5 pogodaka. Šesta večerašnja kuglica donosi broj 48. Dvije kombinacije sa 6 pogodaka, 83 kombinacije sa 5 pogodaka. Nastavljamo mi naše izvlačenje brojeva, tragamo za jackpotom koji je večeras preko 1.090.000 konvertibilnih maraka. Da vidimo hoćemo li ga pronaći u ovom 11. kolu TV Binga. 69. 11 kombinacija sa 6 pogodaka, 277 kombinacija sa 5 pogodaka, 7 izvučenih brojeva iz našeg velikog bubnja, igramo igru 15 od 90. Pa ćemo nastaviti sa brojem 23 koji nam donosi prvu kombinaciju sa 7 pogodaka. Da li je neko od naše publike našao broj 23 na svojim listićima? Jeste. Maskice su tu kasnije za spavanje. Dok izlačimo brojeve, nećemo ih nositi. Broj 2. Raste broj kombinacija sa 7 pogodaka, u ovom trenutku ih imamo ukupno 3. Tako je, 153 kombinacije sa 6 pogodaka sada. No, stanje će se vrlo brzo promijeniti, jel tako, sa narednim brojem već? Ti si dobar u prognozama, prošlog puta nisi Snježan dozvolio da prognozira. Broj 9. Mnogo darova večera za naše goste u studiju koje je pripremio Dormeo i Lutrija Bosne i Hercegovine. 10 brojeva smo izvukli, 11 kombinacija sa 7 pogodaka, 320 kombinacija sa 6 pogodaka. Tragamo trenutno za kombinacijama sa 8 pogodaka, pa ćemo vidjeti kakve ćete biti sreće. Nemojte zaspati u sred emisije. Iako je svjetski dan spavanja, broj 20. Ne, Lutrija Bosne i Hercegovine zajedno s federalnom televizijom uvijek nudi uzbudljiv petak, tako da sigurno naši igrači neće zaspati. Evo imamo 3 kombinacije sa 8 pogodaka. Da vidimo sada obezbiđeno nespavanje. Kako će biti stanje sa vašim listićima. Dobili smo još jednu kombinaciju sa 8 pogodaka, donio nam je broj 32. Naredni broj je 27, 8 je kombinacija sa 8 pogodaka. Trideset šest, 22 kombinacije sa 8 pogodaka, dakle sljedeći broj bi nam možda mogao i donijeti prve kombinacije sa 9 pogodaka. U svakom slučaju 15. broj znači i dobitak za nekog od gosti u studiju. I to za ono ko nosi broj 19. Svaka čast našoj Katarini, uvijek nađe put do naših gostiju, način na koji će ih usrećiti i obradovati. Da. Mi nastavljamo dalje. I stigne do oaze. I stigne do oaze, da. Mi nastavljamo naše izvlačenje, 15 izvučenih brojeva iz našeg velikog bubnja, igramo igru 15 od 90. Šta nam donosi 16. kuglica? Donosi nam broj 8. 8 kombinacija sa 9 pogodaka nakon 16 izvučenih brojeva. 114 kombinacija sa 8 pogodaka. Dobro smo krenuli. Dobro smo krenuli, samo da tako i nastavimo i stignemo naravno do jackpota koji je preko 1.090.000 konvertibilnih maraka. Broj 30, odlično. I evo nama prve kombinacije sa 10 pogodaka u ovom 11. redovnom kolu. Raznovrstan mjesec, ovaj mart mjesec. Da. 2 emisije u 7 dana, 3 emisije u 8 dana i bit će 6 emisija do kraja mjeseca. Broj 68 ne mijenja situaciju kada je u pitanju jedan naš igrač koji na svom listiću ima kombinaciju sa 10 pogodaka. Dvije kombinacije, da, sa 10.
dugo zajedno radimo. Skoro pa da u jedan glas možemo cijeli scenarij ispričati, a? Mogli bi jednom probati. Probat ćemo. 45. I evo Dobro, prilike ovo. koju ćemo iskoristiti da kažemo još jednom svaka čast Lutriji Bosne i Hercegovine što na ovakav način pokazuje svoju društvenu odgovornost. 90 gostiju u našem studiju koji će nagradu koju osvoje nešto kasnije na našoj strugalici iskoristiti u najbolje moguće svrhe. Želimo im onaj najveći iznos. Tako je, evo 10 kombinacija sa 10 pogodaka nakon 20 izvučenih brojeva. 13 još kuglica može vas dovesti do dobitka Bingo 33, odnosno jackpota broj 17. Evo i prve kombinacije sa 11 pogodaka, ovo obećava zaista. 21. kuglica iz našeg velikog bubnja i jedna kombinacija sa 11 pogodaka. Pa onda broj 67, dvije kombinacije sa 11 pogodaka. Ja čekam prve sa 12. Tek ću se tad oglasiti. Sljedeći broj je 89, šesti kombinacija sa 11 pogodaka. Možemo li sad računati na prve kombinacije sa 12 pogodaka? Vidjet ćemo. Nakon broja 89 dolazi broj 80. 8 je kombinacija sa 11 pogodaka i sa sljedećim brojem ćemo nagraditi još jednog gosta u studiju sa dvije nagrade. Dvije nagrade, Dar Lutrije Bosne i Hercegovine i Dormeo Jastuk. Dobro će se nastrpavati naši gosti. Broj 5. Da vidimo kakva je situacija na vašim listićima, dragi naši igrači. Nakon 25 izvučenih brojeva, 11 kombinacija sa 11 pogodaka, rekla sam da ću se oglasiti kad budemo imali prve kombinacije sa 12 i 128 kombinacija sa 10 pogodaka. $83. 31. I evo nam prve kombinacije sa 12 pogodaka. Konačno. Još koliko šansi imamo? Još 6 šansi. Tako je. 6 šansi da uzviknemo jackpot. Večeras vrijedan 1.090.481 konvertibilnu marku. Broj 60, sada imamo već dvije kombinacije sa 12 pogodaka i 52 kombinacije sa 11 pogodaka koji će izgleda ubrzo preći u ove sa 12. 50. Evo sad zanimljiva situacija. 12-12. 12-12, da. Ali polako nama otkucava vrijeme do one granice za jackpot. Još 4 broja nas mogu dovesti... Pogledaj publiku, Dino, nestrpljivi su. Vidim. Broj 7. Mislim da ovaj show uopšte ne bi bio show da nemamo publiku. Da nemamo publike, naravno. I evo, nestrpljenje, da nije nestrpljenja, ne bi to bio pravi show i uzbuđenja. Dakle, broj 61 donosi nam dvije kombinacije sa 13 pogodaka, što znači da idemo lagano prema jackpotu, odnosno prema 15. pogodku, ali... 14. i 15. pogodak sa naredna dva broja. 14. i 15. pogodak nam nedostaje sa naredna dva broja. Broj 64 nam zapravo govori već u kojem pravcu krećemo, u pravcu dobitka Bingo 34+. Večeras je jackpot vrijedio 1.090.481 konvertibilnu marku i 44 feninga. On se naravno nastavlja akumulirati za sljedeće 12. redovno kolo TV Binga, koje će naravno isto tako biti u martu mjesecu, ali mi nastavljamo da
zaključimo sve peterice i deseterice. To je broj 62, 33. po redu i evo ga. I evo ga, deseteraca 11 u ovom kolu. A peteraca 3563. Želimo vam sreću u nastavku izvlačenja. Idemo pronaći dobitnika dobitka Bingo 34+. Sretno. Sretnu nastavku, nedostaje nam naravno prije toga 14. pogodak, pa ćemo onda i očekivati bingo. Stigao nam je broj 15, tražimo 15 pogodaka, 14 je kombinacija sa 13 pogodaka Ali trenutno. tražimo prvo kombinaciju sa 14 pogodaka. Ne možemo preskakati. I dvostruki dar za naše goste, broj 44. Da vidimo sada situaciju na vašim listićima. Dvije su kombinacije sa 14 pogodaka. Evo, sada se pojavila ona naša mala letica na kojoj piše očekujemo dobitak Bingo 34+. Da, očekujemo ga. Očekujemo ga. 36. kuglica će nam reći da li ćemo ga ostvariti na već sljedećem broju. Broj 14. Nećemo i dalje imamo dvije kombinacije sa 14 pogodaka. Ali stići će ovo, naravno. Izvjestan je dobitak. Mora stići. Lutrija Bosne i Hercegovine nas nikada nije iznevjerila. ...75. Dobili smo još jednu kombinaciju sa 14 pogodaka, pa nakon 37 izvučenih brojeva imamo ih ukupno 3. Da, 3 kombinacije s 14 pogodaka, čekamo bingo. ...65. Ne donosi promjene, Dino, kada su u pitanju ove 3 kombinacije sa 14 pogodaka. Polako, sad ćemo vidjeti. Možda nas iznenadi sa narednim brojem. Da, Dino je poznat po strpljenju. Polako. Požuri polako. Požuri polako. 46. Bingo! I evo, večeras u 39. broju smo ostvarili dobitak bingo, dobitna kombinacija broj 1 na listiću koji ima serijski broj 046, redni broj 2531637, kontrolni broj 54. Sretna kartica je kupljena u Travniku. Iskrene čestitke. Stigli smo do strugalice, omiljene igre naših gostiju u studiju, no prije nego što pređemo na strugalicu, pitat ćemo gospodina Smajlovića na šta će otići večerašnji dobitak. Mi se iskreno nadamo da ćemo najveću nagradu izvući jer otvaramo novi dnevni centar u općini Centar gdje ćemo povezati stari grad i centar sa našim korisnicima da imaju bolju uslugu. Mi se nalazimo na Teheranskom trgu u Novom Gradu, tako da ćemo pružiti što bolju uslugu našim korisnicima, to jest i roditeljima. Mi vam od sveg srca želimo da osvojite onu najveću nagradu u vrijednosti od 10.000 konvertibilnih maraka i želimo vam puno sreće u daljem radu. A sada idemo do Dine. Da, idemo do Dine i Melise Emljagić koja je socijalna radnica u Oazi. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala. Evo, jeste li se dogovorili oko broja? Jesmo. Koji će to broj biti? Pa nek bude prvi 6. Prvi broj 6. Melisa kaže da su se dogovorili oko broja 6. Ispod je 10.000 konvertibilnih maraka. Prema tome nema potrebe da idemo na sljedeći broj. Jel' tako, Melisa? Drago mi je da ste pronašli zaista maksimalni dobitak. Hvala Lutriji BiH, hvala Federalnoj televiziji na učešću i hvala na iznosu ovolikom. Hvala vama što ste naši večerašnji gosti. Bilo nam je drago ugostiti vas. Dakle, udruženje Oaza večeras sa nama osvojilo je maksimalni dobitak na strugalici 10.000 konvertibilnih maraka i ostaju naravno do kraja večeri sa nama.
Melisa je odmah otišla da proslavi sa svojim kolegama iz Oaze. Čestitamo im na 10.000 konvertibilnih maraka. Izgleda da večeras, bez obzira što je svjetski dan spavanja, za njih nema sna. 10.000 konvertibilnih maraka zahvaljujući Lutriji Bosne i Hercegovine. A da mi vidimo šta je to osvojio naš igrač koji je svoju karticu kupio u Travniku i ostvario dobitak Bingo 34+. Dino zadužen za brojeve. Tako je, na 39. večeras broju. Da vidimo kako to izgleda. Dakle, dobitak Bingo vrijedi 26.802 konvertibilne marke i 90 feninga. Svaka čast nekome ko u Travniku u Staničnoj ulici kupio svoj Bingo listić. Evo, osvojio ovu fantastičnu cifru. 10 pogodaka večeras smo ostvarili 11 puta. Deseterac vrijedi 921 konvertibilnu marku i 65 feninga. 5 pogodaka ostvareno je 3.561 put, a ovaj dobitak večeras peterac vrijedi 6 maraka i 60 feninga. 14 pogodaka smo ostvarili 2 puta, uvijek je u fiksnom iznosu ova vrsta dobitka, dakle 100 konvertibilnih maraka. I evo, završena je tek Jasmina prva zapravo naša igra 1590. 1.092.000 konvertibilnih maraka. Očekuje vas jackpot za sljedeće kolo TV Binga. Ja mislim da naši večerašnji gosti više ne slušaju našeg asistenta reditelja. Do kraja emisije neće prestati da plješću. Toliko su sretni i nasmijani i zaista nam je drago što su večera sa nama. Mene zanima zapravo sada kako je tebi zapravo izgledalo naše prvo vanredno kolo preključer. S obzirom da si ga gledala odozgo, a kad kažem odozgo, onda mislim zapravo, ne na Olimp, nego mislim na režiju koja je nama zapravo malo sjevernije, znaš, nego studiju. S lijeve strane. Upravo tako, odozgo izgledalo odlično. Sigurna sam da i našim gledateljima, našim igračima bilo odlično zbog odličnih dobitaka. 100.000 konvertibilnih maraka, pa 10 puta po 5.000 konvertibilnih maraka, zaista. Pa onda naše redovne igre, pa onda ona naša uvertira, žute minute u vanredno kolo. I onda na kraju, kako kaže naš scenarista Ozren Kevo, nije na torti šlag, već na tufahi. Višnja na tufahi i Željko Samardžić, vas troje razigrani, raspoloženi. Odlično. Drago mi da to čujem. Dakle, uvijek mi je drago da kada čujem mišljenje sa strane, s ove neke distance. Ne, tebi je uvijek drago da čuješ komplimente. To je to. A da mi ne bi upali u zamku samohvale, molimo režiju, a već pomalo i jesmo, molimo režiju da nastavimo sa našim redovnim igrama, idemo sa stanjem uplate za igru Bingo Plus. Da vidimo kako izgleda uplata za igru Bingo Plus. 86.640 ste kombinacije uplatili za ovu igru. Prema tome, uplata je 21.660 konvertibilnih maraka, u fondu dobitaka 12.281 konvertibilna marka i 22 feninga, a jackpot je 17.000 konvertibilnih maraka. Dakle, idemo pokrenuti 6 malih bubnjeva, idemo formirati, nadamo se, dobitnu šestocifrenu kombinaciju u igri Bingo Plus. Čuvamo vam palčeve. Sretno, dragi igrači. Prvi večerašnji broj u igri Bingo Plus je broj 6. Nastavit ćemo sa brojem 5. Pa nakon broja 5, broj 3. Kako je to zanimljivo reći. Sada smo već na polovini izvlačenja i formiranja šestocifrene kombinacije. Broj 2, a u igri 15.90, to traje. Predposljednji večerašnji broj u igri Bingo Plus je broj 2. I nedostaje nam još jedna kuglica, posljednji večerašnji broj da formiramo šestocifrenu kombinaciju, a to je broj 5. Kombinacija glasi 6, 5, 3, 2, 2, 5. Tražiš savršenu maskaru? Odaberi Paradise od L'Oreala Paris. Četkice mekana poput pereze, tako fino nanošenje. Veoma kremasta formula za najspektakularniji volumen. Novo Paradise maskara od L'Oreala Paris. Jer mi to zaslužujemo. U većini obitelji svi se ujutro jako žure. Nekima sitnice oduzimaju vrijeme, a ni sami ne znaju kako. Na sreću, postoje ukusni načini da uštedimo vrijeme ujutro. Nutella. Dobar dan počinje dobrim jutrom.
Nova Nutella Be Ready, uvijek spremna za uživanje. Sada i na polici sa biskvitima. Samo da mi je da riješim kredit za stan. Baš ko da mi čita misli. Mi smo tu da vam olakšamo život. Birate se sami. Nevjerovatni kredit. Unikredit banka. Banka za sve što vam je važno. Nivea Men i Real Madrid predstavljaju Nemoj da ti žute mrlje pokvare najbolje trenutke. Nivea Men Black and White Desodorans. Manje žutih mrlja. 48 sati zaštite. Nivea Men Black and White. Broj 1 protiv žutih mrlja. Nivea Men, službeni sponzor Real Madrida. Ona je uvijek tu za nas. Svojom pojavom vrlo privlačna. Otvorena za svako porodično okupljanje. Savršeno se uklapa u bilo koje društvo. Vitalija, Mileram i Pavlaka. Voli je svako jelo. Molim te. Što? Moja najdraža haljina. Okej, ali samo s pravim dezodoransom. Nivea Black and White pruža ti dvostruku zaštitu protiv mrlja i protiv znojenja za 48 sati zaštite. Nivea Black and White, broj 1 protiv mrlja. Novi Smoky Fun. Probaj najzabavnije ukuse i oblike. Gricni fan i rasturi dan. Jedan je Smoky. Moja koža trpi mnogo toga. Zagađenje, šminku, čak i bockanje brade. Nema problema. Uz novu Nivea Urban Skin njegu lica koži pruži detoks i 48 sati intenzivne hidratacije. Zeleni čaj, hijaluron i antioksidansi za svježi zdravi izgled kože. Nova Urban Skin linija je za njegu lica iz Nivea. Isprobaj i novu Nivea One Minute Urban Detox masku s bijelom glinom za dubinski čistu kožu u samo 1 minuti. Face the City. Nove Urban Detox maske iz Nivea. Nova linija štil akumulatorskih uređaja. Sada s integriranom baterijom za uređenje vašeg vrta. Beskompromisna štil kvaliteta. Vama na usluzi. Za svega 269 km. Posudite uređaj kod ovlaštenog štil trgovca i isprobajte ga na svom posjedu. Kada imam začepljen nos, treba mi brzo rješenje. Septanazal odčepljuje, zacjeljuje i štiti sluznicu nosa. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom. Ladies and gentlemen, I present to you bake rolls. Thin slices of bread double baked in the oven, available in salt, bacon. Pizza? Pizza. Osjetljivo vlasište i lomljiva kosa? Otkrij novi Nivea micelarni šampon. Ekskluzivna formula s micelarnom tehnologijom i prirodnim sastojcima. Čisti tako nježno i blago da ga možeš koristiti svaki dan. Novi micelarni šampon za lomljivu kosu, za zdravu kosu i vlasište iz Nivea. Sada dostupan i za masnu kosu. Kakav si? Standardić, ti? Poštenci, kako su tvoji? Standardić. Kako na faksu? No, poštenci. Instagram? Standardić. Bez filtera. Milion lajkova! Standardica! Dobar film. Opuštenci. Doživi totalnu opuštenciju, kontroliši potrošnju i opušteno koristi mobilni internet. MTEL imate prijatelje. Izvolite, Coca-Cola Zero. Možemo li dobiti krišku limuna? A šta mislite o Coca-Cola Zero sa limunom? Odlična je. Pravi okus Coca-Cole i limuna sa 0 šećera i 0 kalorija. Wow, probajte. Jackpot u igri Super Loto iznosi 1.640.000 konvertibilnih maraka. Da, budite i u Super Loto svakako, a mi sada imamo privremeni izvještaj za malo časa odigranu igru Bingo Plus. Da vidimo kako izgledaju rezultati ove igre.
Imamo li dobitnu kombinaciju? 6 pogodaka večeras nismo, nažalost, ostvarili, ali zato jesmo 2 puta po 5 pogodaka. 272 konvertibilne marke, 45 feninga vrijedi dobitak sa 5 pogodaka večeras. Ukoliko ste imali posljednja 4 broja, 3, 2, 2, 5, onda ste osvojili 229 konvertibilnih maraka i 85 feninga, 8 je takvih dobitaka, dakle sa 4 pogođena broja. 37 konvertibilnih maraka i 85 feninga vrijedi dobitak sa 3 pogođena broja, 72 smo ukupno ostvarili večeras. 2 konvertibilne marke vrijede dobici sa 2 pogođena broja. Ukoliko ste imali posljednja 2 broja, 2 i 5 na Bingo Plus kombinaciji, onda ste osvojili upravo 2 marke i 774 su takva dobitka. 7845 dobitaka je sa osvojenih 0,50 konvertibilnih maraka. Ukoliko ste imali posljednji broj 5 na Bingo Plus kombinaciji. Evo, ostaje nam ništa drugo nego da najavimo jackpot za naredno kolo u igri Bingo Plus. Dakle, očekivan je 20.000 konvertibilnih maraka. Evo sad rapidno raste naš jackpot u igri Bingo Plus. Da, sigurna sam da će svi naši igrači već narednog petka biti uz nas, što znači da već od sutra možete početi kupovati vaše crvene bingo listiće za naše 12. redovno kola. Mi sada nastavljamo dalje. Kao što znate, dragi naši igrači, dragi naši gledaoci, Dino je svakog petka, nekako Snežana, Mirala i ja se mijenjamo, ali Dino je svakog petka ovdje u našem studiju. Ja mislim da si u takvoj formi više od našeg studija nego od teretane. Pa naravno, kad radimo, ovo je pozitivan stres. I kažu da zbog pozitivnog stresa se gubi više masnoće nego u teretani. Znači, ja jednom u 6 mjeseci i nipošto više vodim emisiju. Mi sad nastavljamo dalje, cijenjeni igrači, idemo vidjeti kako je stanje uplate za igru Bingo Joker. Da vidimo kako je stanje u igri Bingo Joker. Dakle, 53.405 ste kombinacija uplatili, isto toliko je u konvertibilnim markama. I u fondu dobitaka je 30.280 konvertibilnih maraka, 64 feninga. 5 malih bubnjeva ćemo pokrenuti za koji trenutak, formirati 5-cifrenu kombinaciju i odigrati igru Bingo Joker. Započinjemo sa brojem 5. Broj 3. I još 2 broja nam nedostaju. Igramo igru Bingo Joker. Kombinacija od 5 brojeva je u pitanju. Broj 5. Oni koji imaju puno petica u svom Bingo Joker broju će izgleda večeras biti sretni. Broj 6. Kombinacija glasi 5, 5, 3, 5, 6. I evo nas kod privremenog izvještaja za igru Bingo Joker. 5 pogodaka nismo u ovoj igri ostvarili, ali jesmo 4 pogotka 5 puta koji vrijede čak po 1090 konvertibilnih maraka i 10 feninga. Čestitamo svim našim dobitnicima koji su osvojili 4 pogotka večeras, dakle 1090 maraka, 3 pogođena broja. Večeras 111 konvertibilnih maraka i 90 feninga u igri Bingo Joker, 46 je takvih dobitaka. Ukoliko imate 2 posljednja broja, 5 i 6, onda ste ostvarili dobitak od 20 konvertibilnih maraka i 60 feninga, 470 je takvih dobitaka i ukoliko imate jedan pogođen broj, ostvarili ste 2 konvertibilne marke i 5 feninga, 4816 je takvih dobitaka. Čestitamo! Upravo tako, čestitamo svim našim dobitnicima. Mi nastavljamo sa igrom Šansa više. Našu večerašnju igru Šansa više otvara gospodin Azem Ahmetašević iz Gračanice. Dobro večer, dobro vam došli u emisiju TV Bingo. Pa evo, slobodno mogu vam reći, dakle, 3. put u ovih 11 godina se pojavljujete u TV Bingu. Redovno igrate? Redovno, baš redovno. Jel se sjećate koliko ste osvojili prethodnih puta u ovoj našoj igri? 1570 maraka. Evo, vrijeme je sada da pronađemo 5000. A bilo je tad najmanje 500. Dolazite nam zapravo iz Gračanice, ima mnogo naših dobitnika. Pa ima. Izvolite pokrenuti naš vrtuljak. Evo, prvi put se susrećete s vrtuljkom.
Hoćemo li stići do 2000? Hoćemo. Jeste li zadovoljni s ovim dobitkom? Pa dobro, zadovoljni sam. Zadovoljni? Zadovoljni. Dobro, nećemo znači ići drugi pokušaj. Neću, dobro. Izvolite izabrati gosta igrača za sljedeće kolo TV Binga. Dakle, koji će biti na vašoj poziciji. Nekom je sa srećom, jel da? Svakako. Kakanj, hvala vam lijepa. 046 serijski broj, redni broj 2086945, kontrolni broj 15. A poslije Gračanice idemo do Gradačca. Pozdravljamo gospodina Osmana Hećimovića. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Hvala. Blizu su Gradačac i Gračanica. Posve blizu. Da, posve blizu. Inače, vrlo plodan kraj, vrijedni ljudi, koliko znam. Tako je. Ima dosta biznismena i u Gračanici i u Gradarcu. Vrijedni, pošteni ljudi. Gradačac inače poznat po sajmu šljive. Da, koji se održava, čini mi se, krajem avgusta, početkom septembra, je li tako? Svake godine. Posljednji vikend u avgustu mjesecu. Super, evo, radujemo se naravno sajmu šljive koji će za nekoliko mjeseci, a da vidimo sada šta ćete vi osvojiti večeras. Hvala. Sretno. I evo vas u prvom pokušaju osvajate. Hoćemo li doći do 3000? A, 800 ipak, dobro. Hoćemo li ići onda dalje? Hoćemo, evo da vrati Katarina na početnih 5000 kako bi svi imali jednaku šansu i startnu poziciju. I evo vas već u drugom pokušaju. Dakle, iz drugog pokušaja u Gradačac odlazi 1000 maraka, ali zamalo 5000. No dobro. Evo, nakon kaknja možemo prošetati do sljedećeg uplatno prodajnog mjesta Lutrije Bosne i Hercegovine. Izvolite. Mnogo je zaista listića u opticaju i oni koji su slali svoje SMS poruke, a vi izaberete samo jednog, dakle Tuzla. Hvala vam lijepa. Centralna ulica, Ismeta Mujezinovića bez broja, 046 serijski broj, redni broj 3281618, kontrolni broj 40. A posljednji takmičar za večeras je gospodin Velija Manđo iz Rakovice. Čestitam. Zapravo želimo mu puno sreće, a kasnije ćemo mu čestitati. Dobro večer i vama, dobro nam došli. Hvala, vi bolje vas našli. Prvi put ste u TV Bingu? Prvi put. Da vidimo kakve ćete biti sreće. Ja se nadam da ćete osvojiti maksimalan iznos. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Evo, izvolite. Zavrtite naš vrtuljak. I sretno. Dakle, možete samo izaći sa dobitkom odavde. Evo, publika aplaudira. 800 konvertibilnih maraka. Negdje na pola smo se zapravo zaustavili. Na pola. Hoćete li vi pokušati ponovo? Dakle, između 700 i 800 smo se zaustavili. Hoćete li pokušati ponovo jer je ovo jedan od nižih iznosa, zapravo dva najniža iznosa. Idemo ponovo, jel? Ponovo. Ponovo, dobro. Vraćamo na 5000 početnih i želim vam sreću. $700 maraka na kraju. Čestitam u svakom slučaju i ostalo je da izaberete gosta igrača za sljedeće kolo TV Binga. Izvolite. Zaustavite. Gračanica. Hvala vam lijepo. Hvala, živjeli. Doviđenja. 046 serijski broj, redni broj 2495587, kontrolni broj 82. Idemo, da. Poštovani gledatelji i cijenjeni igrači, ostatak marta će za nas izgleda biti pjesma. Upravo tako, Jasmina. U prvih 16 dana odradili smo 4 veoma zahtjevne emisije i sada slijedi onaj lakši dio. Mirni dio. Da, lakši dio. Dakle, očekuju vas naravno redovna kola do kraja marta mjeseca i specijalno kolo svakako na kraju našeg mjeseca marta. A ti si pripremila meni... Tada, laku noć. Laka vam noć, da. Idemo mi spavati. Laka vam noć.
kajče veslaše, pokritsko to jezero, nasproti nejze ribari, 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 stari drugari, ribari, stari drugari, krotko veslajte kajče to, da ne mi brajte branovi, branovi, rečete da si odmoran. Livni da kajče veslaše, pokritsko to jezero, ti v kosi pesna peše, bilja na platno beleše, livni da kajče veslaše, pokritsko to jezero, ti v kosi pesna peše, bilja na platno beleše. Lihni do, mome lihni do, ako ti brajme branovi, sove sloke gi skroti me, so ljubov ke te gleda me, ne saka da gi skrotite, ne sakam da me gledate, ja sakam mirno jezero, jezero, duša tam da si odmoram. Livni da kajče veslaše, pokritsko to jezero, ti v kosi pesna peše, bilja na platno beleše, livni da kajče veslaše,